Hlekana Africa Dzonga hlekana mixer omgana lona FM akombandlela nakona ku Africa wa vulavula kwa xela wona chick suka studio 2A ile pulukwana hlekana lo mixer omgana lona FM mina ni khalanga pet mathebula n'wana ri smart wa gym wa xitlango maxingirtana wa jaja no vakuna lawa ndandazi ndaka wena 2 ni ri la studio 2A kutisana nakona ku Africa wa vulavula lo a wu humelerisako incindani Eric Mabasa ifama swingo kufika le ka awara ya mbirhi hlekana lo wa Xikwembu mixer wa omgana lona na FM kasi la Alimpopo ba LTA vele ku tisisena ku vona ku ku simekiwa timhaka ta mapfhumba ya vo ya ku navetisa xifundzankulu xa le Limpopo eka nguva leyi kumbe nkarhi lowu wa ximumu ai Limpopo na se hi ta bula na MEC hi ta twa ku va angula va ku yini hi timhaka to toleto hi tlhe hi bula na kambe na premier I un'wana wa va premier la ngele ku voneni ku xifundza xa Limpopo xi le gereni leswo loko va ku swilo swa le Limpopo swa famba va vula leswi ngele ku endlekeni loko langutiwa tinhlayo ta vanhu lava va pfumalaka mintirho ti le kuyeni ahansi loko mi languta vukorhokeri ka vaaki ku vuriwa leswaku byi le ku antsweni swinene ti clean audit kumbe ti audit opinion ti antswile swinene swa tikomba ku yiwa kwihi se ta bula na vona premier hi twa ku va ri yini hi mhaka yaleyo kambe a hi vuyeni ka leyi nga ka yona la namuntlha kahle Afrika-Dzonga i ntiyiso ku i xitori tiko leri wele ku tlanga xiphemu xihi kwaleyo i le ku tlanga xa Lesilo kumbe tlanga xa kahle ku endleka yini Afrika-Dzonga ku na munhu ku nga hetiwa malembe na malembe va kha va ku i dokodela van'wana va ku i professor munhu yaloye a nga se heta doctorate yi le ku tikeni swi nga tiveki ko sa kusuku n'wana ni ta mina ni ku vakulukumba mina ni Dr. Pat Mathebula ni ti hanyela hi yona dokodela yaleyo mi nga swi tivi na ku ni yi dyondze ka xikolo xihi swi nga ri na mhaka ku ta ku endlaka nkarhi mi ya kasi tiko ra njhani ri a hi buleni hi sweswo hi va ka hina loko hi vuya amahungweni ya misava ya awara yan'we a ni tlhandla kambirhi leswi swi sukaka yini swi sukaka ku langutani lava hi va tiva tanihi professor dokodela Mary Dihasi a ni swi kumekini ku maphepha nga vona loko ma hlengeletiwa ma helela ka masters ani ma helela ka masters loko ma hlengeletiwe maphepha ka mama ya ngela ivi ku langutiwa nakambe ka timhaka ta Brown Mokgotsi ai tata na Brown Mokgotsi a ku le ku hlanganeni nchumu ka leswi va nge le ku swi vulavuleni a swi le ku hlanganeni leswi wa swi vona ku le ku tikeni kambe xiphiqo xin'wana lexi xi nga koho loko ku langutiwa ka timhaka ta matshamele ya swilo Afrika-Dzonga ko a hi buleni tiko ra hina loko hi vuya amahungweni ya misava ya awara yan'we leswi hi nga ta endla swona sweswi hi ta twa ku home committee timhaka kwalamu nga koho loko swi lava ku hi tlhelela ka timhaka leta mapfhumba lama ya va LTA hi tlhelela ka wona kambe hi hafu ku bile awara ya 12 hi ta va hi rhurhela dokodela Kingsley Makhuvele dokodela Kingsley Makhuvele hi ta va hi kha hi bula na vona va hi nyika xifaniso xa G20 hi ta va kha hi bula na vona va hi byela ku G20 kahle ku va kha ku endleka yini loko ku Afrika wa vulavula ka Mugera Lona FM makombandlela hi sungula sweswi ku fika kweli ka awara ya mbirhi nhlekani lowu wa Xikwembu beri tiko leri onge hi le ka Sathana twana la ukayelele eka Afrika wa vulavula la ku vulavula hi timhaka ta vugevenga lebyiwani corruption se leswiwani i khale swi ri kona a kha swi endleka mara loko munhu a swi vula wa chavisiwa u tshembisiwa no dlawa lero ri hi ku twisisa ka mina kahle vanhu a va fanekele va khongela ngopfu hi ku tiko leriwani ri tikomba ka ri fambisiwa hi Sathana hi ku loko mo langutisa swilo leswi nge le ku endlekeni hi leswo ka swi nga ri kahle ntsena ene swi le ku endlekeni masiku hinkwawo kambe mi fika njhani ka ku tiko ra hina ri fambisiwa hi Sathana ri fambisiwa hi mhaka ya ku ri lava va nga vona varhangeri hi vona va endlaku timhaka ta vugevenga leti lava a va fanekele va hi fambisa ndleleni ya kahle ene va tele palamende ya rixaka leyi i Afrika wa vulavula
sweswo mingisero Munghana Lonene FM hi ku ti kuma khomete timhaka 0860002543 hi la ku tatwa leti nga khoma tona timhaka kusuka kwalano hi ta ri loko swo tshika swi laveka ku tlheleriwa le miropa hi ta tlhelela ivi mi ya kota ku twa ku endleka yini loko hi kha hi languta ka timhaka ta vupfhumba leswi ku nga xiphemu lexi xifundza xa Limpopo xi nga ri xi tiyisisa na ku vona leswaku ku hetelela ku langutiwa eka swona eka nhlekani lowu mingiseri wa Munghana Lonene FM i va Limpopo Tourism Agency hi liya ya va tatana Ngobeni se ta twa n'we ku mi angula mkwini ka mhaka yeleyo hayi yaleyo ka timhaka leti mi nga va ku mi ri na tona hi ndlela yaleyo timhaka ta ko ha ti lava sweswi ku hi twa ku mi angula mkwini un'wana mingiseri hi loyi nhlekani hi pfukeli minjhani papa mativa a hi ndleleni so ku ni nga mi kavanyeti yimani ni kutani ku sungula mo ni khomela nyana switsongo ni sungula ni hundza hi laha Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. emakumembirhi n'we timinete ntsena ku bela awara ya 12 mingiseri ni khomeli ku va ni mi khomisini a hi yineni mahlweni a ku na xo biha pheo misava ya Yehovha na leswi nga ka yona loko mi sungula ku dyondza xikolo mi twe hi xivulavulelo xexo la ku vulavula hi land poverty or land question ka nhlekani wa siku muhaxi why ni vulavula hi timhaka ta misava timhaka ta ku it's an endowment or it's a resource leyi yi tikomba nga ku yi tele ngopfu kumbe yi kule ku ringana mara vanhu va le ku yi pfumaleni. Phati ya mina African National Congress loko yi ze yi vumbiwa xin'wana xa swivangelonkulu a ku timhaka ta ku misava yi vuyela evanhwini. Progress leyi nga ndliwa ku fikela sweswi yitsongo yi kona mara yitsongo. Mativa ku na nkulukumba un'wana very Robert Mangaliso Sobukwe, one of the brightest son of South Africa. Munhu wo tlhariha ku tlula vanhu va ku tala ngopfu ku va loyi a hetelele va n'wi nyika na title wa ku he's a professor. A lwela timhaka ta misava ivi a tsandzeka ha swi tiva hinkwenu. Sweswinyana ka tin'hweti nga hundza ku endzhaku hi vone endhawini leyi va ngo hele Mkholovota ku va na leswi vulaka ku mbinduluxiwa ka misava hi mhaka ku vanhu a va khotha ku va aki ka ndhawu leyi va fanele va nga akangi ka yona. Leswiya swi komba vusiwana bya misava kumbe bya ndhawu evanhwini. Tihosi ta jamelana ti yimiselana titiwu ti yimiselana na mun'wana rada hi timhaka ta misava. Why hi fikela hi nga kona i ku misava leyi se yi commodifiyiwini, it's a commodification. I xi xa nkoka lexi tihosi kumbe lava va nga ti-custodian ta misava leyi va swi vonaka ku swilo leswi hi nga dya hi swona. Muhaxi a swi tsakisi loko hi vona vanhu va kumeka va kha va ri na land poverty ku ve ni ndhawu yikulukumba leyi vanhu a va fanele va nyikiwa yona va aka ka yona na vo tindhawu leti ta hina a va fanele va nga kumeki va jamelana hi mhaka ya swona. Mhaka swilo leswi ku vula ntiyiso va swi kume kwala misaveni va ta hinda swi kwala misaveni mara a dingo mina no pfa ni hleketa ku tiko ra hina na rona ro va hi ndlela yin'wana. Loko vo va kuma khoneni lava va nga varhangeri va hina va ta mi byela ku vun'winyi bya misava byi na va rural development. Kambe loko va tsakile va ta ku swi ta lava tihosi hi ku loko a ku nga ri sweswo a swi ta vula ku hambi ni xiphiqo xexi hi nga na xona hina vo huma Giyani xa ku doroba ra hina a ri kule hi mhaka ku tihosi ta ala a swi ta olova swilo leswi kambe a ni swi tivi ku nawu lowu nga hohi wihi. Hi sweswo muhaxi wa mina that's why ni mi byela ku tihosi ta hina ti commodifyini misava leyi hi mhaka ku yi na mbuyelo yi na nkoka ngopfu yi ti komba ku nga ri nchumu ngopfu mara loyi a nga na misava a nga na vun'winyi bya misava ha swi vona ku wa vuyeliwa mhaka ku loko ku fanele ku developiwa ku na mali leyi kumekaka munhu loyi a yi xavisaka kumbexana a yi lisaka wa vuyeliwa hi misava leyi. So
Naswona kunene Eastern Cape hi vonaka la phambili nimsheni wa tiyindlu ta vona emhaka ya ke kunana khotha tindhawu ya yena lava va vuyeliwaku la my last point vanhu lava vuyeliwaku ka timhaka ta misava I munhu loyi a nga na mawayawaya ni va rito ra n'wina mavulavulelo ma n'wina I munhu la nga na mawayawaya ma yena xikhoma xi entini a kumeka a xava ndhawu yikulukumba misava a vuyeliwaku hi yona so inkombo ta mina khensa swinene ni khomeni mingisero mina ku va ni kha ni ku kavanyeta hi ndlela leyo kambe ke kuna a ni tivi n'wanati kumbe mhani Maluleke kambe ku na Duduzile Maluleke loyi lava ku bula na yena sweswi va ri I tourism podcaster hi twa ku kahle loko I ta hi byela na ntirho wa yena ku endla yini kambe na ku loko lava va Limpopo Tourism Agency va kha va simeka summer campaign kumbe pfhumba ra vona ra ximumu yena tanihi podcaster I hoxa njhani xandla Duduzile nhleka rogwana le kae epfukile maxitwa musi Xitsonga mina nga vulavula ni ya mahlweni hi ndlela leyo okay hikokwalaho ka yini se Duduzile let's start there why u nga swi koti ku responda hi Xitsonga Duduzile Maluleke I can't respond what could be the challenge is it mara yore Maluleke mus sabe Maluleke mara ngitekwe kwa Maluleke oh okay yeah no it's wonderful mbabyela Maluleke ku va ya mahlweni va mdyondzisa Xitsonga next time in our next interview ita vulavula hi Xitsonga kahle mikhuluka now LTA it's launching summer campaign you are a podcaster tourism podcaster to be exact hi byeleni ku loko mi ri tourism podcaster mi endla yini we are a digital platform where we showcase the destinations of Limpopo. So we just put Limpopo on the market through our YouTube channel. And why did you choose the kind of content that you are doing? We saw that Limpopo Tourism Agency needed to have platforms like the podcast so we can have one-on-one interviews and with the establishments owners or the managers that are running day-to-day operations of the establishment so that we can give the people out there the feel of what the tourism establishment is all about. And if you were to tell someone who does not know the length and breadth of Limpopo, what kind of attractions do we have as a province? Limpopo, we are rich in our cultural diversity, our gaming, nature reserves. You know, Limpopo, it's a place to be. There is more to enjoy in Limpopo. And we'll go to your handle as well, your YouTube address after that. But before we do that, let's talk about this campaign that you are at today. What exactly is happening, and how are you going to contribute to see to it that it reaches even in the far-flung areas of Limpopo? Today, as Limpopo Tourism Podcast, we saw it fit for us to be here as Limpopo Tourism Agency is launching the summer campaign with the theme of Limpopo ka December. Basically, it's about activation of what will Limpopo bring this coming festive, where people can go, what people can do, like the events that are happening in the provinces, the destinations that we have in the province, the attractions and all that. So we are here to cover the event so that we can also make the right noise to say Limpopo ka December through the Limpopo Tourism Podcast. All right. Yini ka address ya podcast ya n'we your YouTube channel yiri yini ku na van'wana va ta kota ku swi vona ku ya mahlweni? Yes, you can follow and like our YouTube page, which is Limpopo Tourism Podcast, and we are also on Facebook and Instagram, Limpopo Tourism Podcast. Man Maluleke hi khensile swinene man yana mahlweni mi xavisa xifundza xa Limpopo. Yes, thank you very much. Inkomo isaswa mintsi ro Munghana Lonene FM lava hi bula na vona Man Maluleke vito leriya Duduzile Maluleke kusuka tanihi podcaster wa
timhaka ta vupfhumba se va tirhisana na xiyenge lexa xa vupfhumba xa le Limpopo ku nga Limpopo Tourism Agency se va le ka ntirho wa ku simeka pfhumba ra ximumu leri va nga ri thya Limpopo ka December va nge ri a Limpopo ku na ndhawu to tala leti vanhu va nga tiphimanaka ha toho hi ku ya ku hambanahambana hi ndlela yaleyo loko ni nga hoxisi va Limpopo Tourism Agency ongeti va pfana hina va hi hleketa loko swi ta ka timhaka ta Xitsonga Music Awards a ni tivi ku na n'waka va hi tsundzukile ke ve ri na n'waka va koho tanihi vaseketeri ka timhaka ta Xitsonga Music Awards lexi hi nga ta xi rhurhela leyi a Bushbuckridge hi ndlela leyo hafu ku bile awara ya 12 la ku tsutsuma ni ya bula na Dokodela Kingsley Makhuvele vandzhaku ka sweswo hi ta kota ku va hi nghenisa na MEC hambi ku ri premier va xifundza xa Limpopo hi languta ka timhaka ta pfhumba ri ra Limpopo ka December vati va ongete se na swi vona ni ta va vutisa MEC ku kahle Limpopo ka December ku ta va ku kha ku endleka yini hi ndlela yaleyo kambe sweswi a hi sungula ni twa ku mahungu ya misava awara ya n'we ta emisekweni nhlekani la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona sweswo mingisela Munghana Lonene FM mphensa a Johannesburg ya Gauteng ku hela loko ka vhiki kahle ku sukusela hi Musumbhunuku loko ku kha to komba na lomu ku tleriwa ku kona vo tshama va ku byela ku ha ku telela yana hundzela na mahlweni sweswo swa ku taniya se hi la ku ta kuma xifaniso xa kahle xa timhaka ta vukona bya G20 kusuka ka timhaka leti ta ku leswi a ku vulavuriwa hi tinhlengeletano ta 130 ti ta va koho i ku vuyeriwa va mani matimu ya G20 kahle hi why leswi America yi nge a yi tike swi vula yini hinkwaswo sweswo hi leswi hi lava ku bula hi swona sweswiwani loko hi bula na Dokodela Kingsley Makhuvele lava hi bulaka na vona eka mhaka leyi nhlekanelo Dokodela a khensa ku va mi tinike nkarhi wa ku bula na hina i nhlekani ku khensa hina Khalanga enhlikani khensa swinene Dokodela kambe ni tshame ni mi byela leswi kambe loko ku ri ku ni tshame ni mi byela yima ni tlhela ni swi ngeta futhi ku a ni se tshama ni ku vulavula na n'wina ni twa mi nga twali kahle a khensa swinene Dokodela hayi khensa inkomo Khalanga Afrika-Dzonga ri langutane na ntirho wukulu lowu nga sungula hi N'waxemu wu hela ku hela loko ka vhiki kumbe ku hela ka n'hweti ya leyiwani wa timhaka ta G20 kumbexana hi sunguleni kwalano ku matimu ya G20 van'wani ve ri hayi ta ro sungula Afrika van'wani hi ro sungula hi sunguleni kwalano Dokodela yi huma kwihi Khalanga G20 yi huma nkarhi luwa ku ri na ti-problem ta mabindzu na economy a Asia and a yi vonisa leswaku ri yi ta hoxa misava hinkwayo so ku vuye ku hlangana vaholobye va timali va misava hinkwayo va hlanganela White House I think ku ri 2009 or 2008 kusukela kwalano ku pfumelaniwa ku ri ku ta va na matiko lawa i20 a ti-economy letikulu kuma va nga ta hlangana Afrika-Dzonga kwalano yi nghene hi mhaka ya ku ri yi representa or yi yimela Afrika hinkwayo i mhaka leyi Afrika-Dzonga yi nga fakiwa ka loko mi langutisa ti-economy leti nga kona i ti-economy ta $1 trillion Afrika-Dzonga yona economy ya hina I think it's about $419 billion tin'wanyana letiwani tsutsumaka vo trillion ku ya ehenhla loko mi langutisa America economy ya kona i 30 trillion China it's 19 trillion so ila Afrika-Dzonga yi nga sungula ku nghena kona mara Khalanga lexi mi nga xi vula kahle ta va ku sungula ku va na nhlangano wa G20 la Afrika-Dzonga na le Afrika hi mhaka ku ri Afrika-Dzonga hi yona yi ri xi nga member ya G20 aka lembe leri nga hundza a Brazil ku pfumeleriwile ku ri the African Union na yona yi ta va member ya G20 mara aka matiko la nga kona Afrika-Dzonga yona ya representa ku Afrika ivi sweswiwani G20 leyi ti komba yi ri na swivulavula ngopfu Dokodela kahle ku endleka yini G20 leyiwani yi endlakala sweswi Khalanga hi mhaka ku ri emisaveni ku na leswi vitaniwaku ti-multipolar swi vula ku ri matiko mo tala hinkwawo se va sungula ku tivonisa matimba wa wona na mandla wa vona va lava ku
vonakala ku ri na vona va tiyile va na matimba hikuva malembe laha hinkwayo a ku ri tiko ra la America leri dominataku misava hinkwayo mara ku na sweswi ku na matiko laha humelelaka hi swona swi leswi swi vangelaka ku ri mi vona nga ku na mphesa aka yona lera America tiko na nkulukumba wa le America Donald Trump leyi a nga yena decide ku ri a nga tila a Afrika-Dzonga a swi fambelani na leswi a swi vulaka ku ri la Afrika-Dzonga ku dlayiwa vanhu ku dlayiwa mabunu ku endliwa yini hi yona mhaka leyi ni vulaka ya geopolitical friction leti nga kona se loko sweswiwani ka ku langutiwa ni vona ku ri na ku tshukiselana mahlo exikarhini ka tiko ra Afrika-Dzonga na America kumbe America ri kha ri tshukusela mahlo ka tiko ra Afrika-Dzonga a ni ngo loko ku hlanganiwile ku titani ku ta fanele ku tekiwa swiboho ivi swi hundzeriwa ka tiko leri nga ta amukela se swi ta endlisa ku yini la Kalanga America yi na vutivi bya ku ri matimba a yona a yime kwini nkulukumba Trump u vule leswaku ri ku hava vanhu va mfumo America va nga ta va kona ka nhlangano lowu nga ta sungula hi Mugqivelo wa varhangeli va matiko lawa G20 mara leswi ni swi vonisaka swona mina Khalanga nkulukumba la America u ta rhumela munhu na hambi ko va munhu wa ku ri i very junior person a embassy la ku ra tshama andaku ka flag ya America loko varhangeli va vula ku ri hi leyi communique ya hina swi vula ku ri papila leri nga ta ri humesa ku ri pfumelane hi leswi America yi nga vula ku ri mara loko swi ta aka paragraph leyi hina hi pfumelani na yona and loko ku ri na tiko ra yi-1 ri nga pfumelani ku na communique leyiwani ku hava ku ri communique leyi yi nga humesiwa so ku na leswi vitaniwa ku consensus ku vula ku ri vanhu hinkwavo va pfumelana matiko laha hinkwavo va pfumelana na hambi ku ri ku na leswi va nga na swona va nga pfumelaneki hi swona mara for the sake ya unity va pfumelana hi swona so lexi nga endlakalaku ke i leswaku ri nkulukumba wa hina president Ramaphosa a nga humesa statement xa yena tanihi munhu loyi a hoste G20 a vula leswaku ri hi leswi swilo leswi nga vulavuriwa hi hetela hi laha matiko la nga pfumelangi ku na swin'wanyana leswi hi nga na swona leswi va swi vitaka the chairman statement so a nga humesa xona mara the powerful message Khalanga ku ta va statement lexi humaka ka G20 and swi endlakala swi hi mhaka ku na madzolonga emisaveni madzolonga la nga kona vo Middle East tension leyi nga kona a Asia between India na Pakistan swi ta pfuna ngopfu loko va na a very cohesive message leyi humaka ka varhangeli hinkwavo mara nkulukumba Trump u decide ku ri yena a nga yi ngheni mhaka leyi Afrika-Dzonga hikuva America hi yona yi nga ta hosta G20 ka lembe leri taka loko dokotela loko se ku ka ku vulavuriwa hi ku na lava swi tivekaka ku vengeti ku na lava swi tivekaka ku va tata mi le ku voneni xifaniso xa njhani ka lava taku na lava nga teku lava nga teku ku na va na president to tala ngopfu lava nga te va nge va swi kota ku ta nkulukumba Putin ku na problem leyi yena ya ICC a nge swi koti ku ta president wa le Mexico ku na madzolonga tanihi loko hi vulavula so a Mexico a nge swi koti ku ta president wa le Argentina u pfumelana na Trump u ta rhumela minister wa yena wa matiko mambe a ta n'wi representa la Lula wa le Argentina a nge swi koti ku ta hi mhaka ku ri ku na meeting hinkwayo COP30 leyi yi endlaku hi swa maxelo leyi nga kona a Brazil sweswi Xi Jinping a nge swi koti ku ta u ta rhumela prime minister ya yena so ku ta va ku na varhangeli va important lava hi ngeke hi va vona la lexi ni nga xi langutela namuntlha i leswaku ri Crown Prince wa le Saudi Arabia u tata hikuva wa ha ri America na sweswi Mohammed bin Salman MBS u ta swi kota ku fika la na mara matiko man'wanyana ta va ri kona matiko la a Western Europe vo Germany vo England na yini va ta va ri kona la se tanihi tiko n'wina mi pfa mi langutana na swa timhaka ta brand na hinkwaswo sweswo loko mi languta tiko ra Afrika-Dzonga loko lava va kha va ta na lava va kha va nga ti swi veka ka mepe ka xiyimo xa njhani tanihi mepe swi na damage leyi nga kona ka brand ya hina Khalanga hi mhaka ku ri Afrika-Dzonga ya sungula ku hosta leyi Afrika ya sungula
ku ri ku na vakulukumba lava or varhangeri lava va nge swi koti ku tala or lava nga laviki ku tala swi ta damage brand nyana a swi ta va kahle loko hinkwavo varhangeri lava va ri kona la a swi ta rhumela message ya ku ri va yi sapota Afrika-Dzonga ku ya mahlweni handle ka swilo leswi fambelanaka na G20 ku na swikulukumba leswi Afrika-Dzonga yi swi endlaku swo fana na reconciliation and race relations swi vula ku ri Afrika-Dzonga yi advance ngopfu hi swilo leswiwani ku na swilo leswi misava yin'wana yi nga dyondzaka hi mhaka ya racial tolerance na yini leswi nga kona hikuva loko mi langutisa madzolonga yan'wana la endlakalaka amisaveni vanhu va lwa ngopfu hi mhaka ku ri loyi wa ntima loyi mulungu loyi na khala yini Afrika-Dzonga se hi le mahlweni ngopfu ka swilo leswi na leswaku ri lava va gay lava va yini la Afrika-Dzonga yi tirhisana ngopfu na constitution ya hina yi protecta vanhu hinkwavo a va ta dyondza ngopfu ka swilo leswiwani ena yi ta enhance brand ya hina ku ri a va ti la Afrika-Dzonga hi xona xixuvava lexo ma loko ku nga tika vona a swi vuli ku ri nge humeleli mahlweni nhlangano ta humelela mahlweni swilo lexi nga kona never ku va na consensus statement tanihiloko ma-America va nga vula leswi ni swi vonaka hi swona Khalanga na lava va le Argentina na vona hikuva va twana ngopfu na nkulukumba Trump va ta fika lava ku leswi a yi pfumelani na swona so a never ku va na consensus mara hi ta vona ku ri migqivelo ku ta endleka la yini hikuva hinkwavo varhangeli va ta va ri na lunch I think hi 1:00 and aka working lunch leyi ya vona hi migqivelo va ta pfumelana va ta langutisa document leyi nga endliwa va pfumelana ka yona va kota ku negotiate hi sonta ke i la document leyi nga ta releasiwa so migqivelo hinkwabyo siku hinkwabyo ku ta va ku lobixiwa na n'wanyana matiko va ta va pfuna Afrika-Dzonga ku vulavula na van'wanyana a swi ta va kahle ngopfu loko nkulukumba Trump na yena a ri kona la hikuva van'wanyana va ta vulavula na yena va n'wi vonisa ku ri a hi endleni leswi hi leswi a hi tshikeni swi cele hi leswi a hi vulavuleni hi leswi nga khomana na misava na hina hinkwerhu loko mi nga vulavula mukutani ka ku pfunana na hinkwaswo sweswo loko President Trump va kha va hlasela Afrika-Dzonga ku fika sweswi no vona kumbexani mhaka ku va le kuteni tanihi ka state visit President Macron va le Furwa hi vo va nga kota ku tanihi tiko ra Furwa ri ku hayi leswi n'wina Trump mi nge le ku swi vuleni ha swona va kanetana na Trump va ri voxe lavan'wana va ngo nghena hansi ka matafula ku endleka yini i mhaka ti-tariffs Khalanga xilo lexi karhataka ngopfu i ku va matiko lama makulukumba lava va vitanaka G7 vo France Britain Germany Italy va na nhlangano wa vona na Trump lava khome a Kananaski a Canada ka lembe leri nga hundza ku na swilo leswi va nga pfumelana hi swona and leswi swi fambelana na timhaka ta timali na timhaka ta economy a va swi koti ku huma handle ka leswo ene mhaka ku ri Trump i ta va yi ri yena host ya lembe leri taka a va lavi ku vonisa va kokelana na yena hinkwavo va chava ku vula ma vona leswaku ri vanhu va na vutoya va chava ku humesa tinhloko ta kona ku ri tinhloko ta vona ku ri va vonakala ku ri vona va yima kwihi va tshama fensini na hambi wo zama ku dzinginyisa fensi a va weli tlhelo rin'wanyana vo khomelela ka yona fensi leyo hi swona leswi va swi endlaku vo tala sweswi manje ni nyike ni xifaniso xa leswi mi nge le ku swi voneni G20 a ku vulavuriwe ku ta na tinhlengeletano to tala ti ve kona van'wani va ri se le ka 121 president va ta kha va vulavula namuntlha va pfala yin'wani tinhlengeletano mi le ku voneni Afrika-Dzonga ri kha ri kombisa yini hi tlhelo ra ku kurhurhela na maendlelo ku na vuswikoti ku mi vona yini dokotela well Afrika-Dzonga yi tirhe kahle Khalanga aka G20 leyiwani ku tisa vanhu va civil society ku va na a parallel process leyi vulavulaka hi mhaka civil society hikuva loko hi vulavula hi mhaka ku khomana leswa solidarity swa misava swi include civil society vanhu va civil society hi vona va tlanga ku role ikulukumba ngopfu kwalano I think Afrika-Dzonga yi endle kahle kwalano mara ku na swilo leswi Afrika-Dzonga fanele i swi lunghisa ku ya mahlweni hi mhaka mihlangano leyikulukumba leyiwani i ku zama ku prepare well in advance Afrika-Dzonga yi ve na capability ya ku hosta ti-event tikulukumba ngopfu aka malembe ma nga hundza misaveni Afrika-Dzonga fanele yi tirhisa capability leto leswi mina swi nga ni khoma kavi sweswi Khalanga loko mi langutisa thelevhixini ya hina ku na swivakachi la
ku vulavuriwa hi swilo swa vo Madlanga commission hi ti-parliamentaries ngaku la Afrika kudzonga hi le nyimpini impression leyi vanhu va nga ta suka va famba na yona la ku right laya ku hava swilo swa kahle loko mi khumbula khalanga hi 2010 hi FIFA World Cup sweswi ambona na vakhegulu va tlanga football a swi tsakisa ngopfu a ku vonakala ku ri ku na xilo lexi endlakalaka mara leswi mi swi vonaku aka timhaka ta hina swi depressa ngopfu ngaku hi le nyimpini ku hava swilo leswi endlakalaka swa kahle hi yona mhaka leyi yi affectaka yi nga ta affecta reputation ya hina hikuva vanhu lava nga tata la se va kona la va famba va ri na impression leya ku ri hayi swilo swi fambi kahle laha va le kulweni a ku fane ku ndeka yini la dokodela a swi fane swin'wana vete hayi leswiwani pos hi ta swi vona ndzhaku ka vhiki leri taka khalanga swin'wanyana leswiwani mo pfumelana ku ri ku fana na loko mo ta andlwini ya mina mi kuma mina na mukhegulu wa mina hi lwa hi ta faka xikandza xa kahle hi mi amukela ta mi nga va vhaki hi mi khoma kahle hi ta sungula nyimpi ya hina loko se va fambile leswo lwa a mahlweni ka swivakachi a hi swona khalanga a ni tivi ku ri a fanele swi endlisa ku yini mara lexi ni xi tivaka ku ri na tradition ya hina a yi pfumeli khalanga ku ri hi lwa mahlweni ka swivakachi or hi lwa mahlweni ka vana swin'wana leswi ho miyela hi ta swi lunghisa a yi vuli ku ri swi nga lunghisiwi mara hi mhaka ku ri ku na swivakachi mali leyi nga ta yi tirhisa ku hosta G20 it's close to 700 million rand close to a billion rand and yi tirhisa billion rand leyiwani ku damage brand and billion leyi hi nga ta yi tirhisa fanele yi enhance brand ya hina ku vonisa ku ri swilo swa tirha lava vanhu va vona swa magondzo leswi lunghisiwaku infrastructure how we dealing na poverty na yini mara leswi va swi vonaku leswi i ku lwiwa i nyimpi leyi nga kona parliament ya ti-commission i ti-commission tinharhu leti endlakalaka sweswi i Madlanga commission i commission le ya public ya national public prosecutor ya Chauke in'wanyani leyi nga le parliament hinkwato ti endlakala hi nkarhi wun'we na nhlikani na namadyambu aka television ya hina hi swona leswi a ku vonisiwi ku ri Afrika-Dzonga in terms of G20 le Brazil hi le kwihi a ku implementeni swilo swo dila na swilo swa ndlala la misaveni vurimi bya hina the production ta hina swilo leswi hi nga nyiketaku misava ku hava swilo leswi swi vonaka airtime hinkwayo yi vulavula hi nyimpi loko mi teka xivutiso lexi a ni ku ni ta hetisela hi xona ku kasi G20 a yi vi ku ri continuation na hi ku ve na Brazil na India ku ve na India ku ve na Brazil ku sweswi Afrika-Dzonga a swi vuli ku leswi a swi nga twananiwa a India a kumbe ka G20 yo hetisela Brazil ku ta va leswi swi nga ta ku nga ta va kha ku nyikiwa xiviko xa ku swi fikelerisiwe ku fika kwihi ka lembe leri na swo ku languteriwa ku yisa ku yini mahlweni a hi swona ma vona na twa mi vulavula hi timbizo ta n'wina le mi nga ta tikhoma mi nga munghana lowunene timbizo letiwani loko a ku vulavuriwa hi mhaka ku ri hi le kwihi hi mhaka ya ku dila hi mhaka ya swa maxelo hi le kwihi hi mhaka yo dila hi ndlala ku implementa ti-decision ta le Brazil i leswi varhangeli va hina vafambi va famba va karhi va hlamusela vanhu na vavhakachi va hina va matiko mambe lava va ri kona hi va hoxa kwalano va hlamusela ku ri vona va tirha njhani vona swi famba njhani ematikweni wa vona hi kota ku dyondza leswi va swi endlaku hi swona swilo leswi va fanele swi languseka television swi inspire na hina ku ri ku na vanhu van'wanyana hambi ku ri hina laha ha tsandeka van'wanyana va swi kota hi dyondza ka vona a swi kona leswi hi le ku vulavuleni hi mhaka ku ri un'wanyana u yive mali un'wana u dlaye munhu un'wana u endle hi swona leswi nga tala ka television ya hina khalanga swi twisa mbilu ku vava hayi ni mi twini mugwena mi vulavule na hi timhaka ta ku mali ku kumbexani yi huma ka nkwama wa G20 i ya kwala kaya ya kwala kaya yi ta hakela hi mina na n'wina khalanga tax ya n'wina yi ta hakela kwala un'wana i ri ni mi vutisa leswi mi nga swi famba dokodela ku mi vile hi swihehlo leswi swi nga koho swa ku van'wana lava va endlaku ku G20 ya hina yi nga fambi kahle van'wana va suka kwala lava va nge hi lava ku khanya President Cyril Ramaphosa ku ve i va kwala tikweni reri ma swi hleketa sweswo ku swi nga ndeka dokodela ku fana na sweswi ku timiwe gezi tshwane liya hinkwayo ku fana leswi va kha va ku loko va lunghisa switirhi kumbe ti-traffic lights sweswi hi nge ti-robot matlhelela ma Nasrec na Joni hi ndlela liya vanhu va le ku tsuvuleleni premier Panyaza Lesufi va kha va rila hi swo swi swa muxaka wolowo
khalanga leswi kombetaka mavana G20 yi kombete xin'we ntsena and xi lexi fanele hi suka hi xona ku ya mahlweni i mhaka ku ri mfumo wa hina wa swi kota ku lunghisa swilo loko mo vona la Joni a ni famba la Joni tolweni ni famba na le ndzeni a city center ya le Joni the way nga basile u basa hi ku pa so swi vula ku ri mfumo wa swi kota ku lunghisa swilo wa swi kota ku lunghisa ti-street light wa swi kota ku lunghisa swilo swo tala fanele hi va khoma hi yona mhaka leyo varhangeli va hina ku loko mi swi kota ku lunghisa loko vhake vanhu fanele mi lunghisela na hina hikuva ti-services letiwani i ta hina a hi ta vavaki hi xona xi xa one lexi fanele hi xi dyondza ni metelo dokotela khenselo swinene nkarhi wa n'wina ku dya ku engeta famba hi yingiselela ni tshemba ku vhiki leri taku mi ta va un'wana wa vanhu lava nga ta hi pfuna ka nongonoko loko hi nyika xifaniso xa ku swi fambe njhani inkomo khalanga hi khense ngopfu khense na varhangi va munghana lowunene inkomo hi sweswo mingisero munghana lona FM dokotela Kingsley Makhuvele valavo va kha va ku swin'wana leswi hi nga ta sala na swona ka G20 i ku leyi nga ta va yi nga le ku rhurheriweni Afrika-Dzonga hi leswaku mfumo wa hina wa swi kota ku endla swilo van'wana va ku wa swi kota ku endla swilo hi ku va ku hume mpimanyeto ku fana na mali ya leyi va yi nga hi vula dokotela va ku ikhonomi ya ka ku ka 700 wa mamiliyoni ya tirhandi i mali leyi humaka ivi yi tirha se xivutiso ku nga va ku hikokwalaho ka yini yi nga humi loko xiyimo xi titani ka vutomi bya siku rin'wana na rin'wana loko a ri ka timhaka ta vukorhokeri ku ne mpfula yin'wana ya xitalo la a Capricorn ngopfungopfu ka tindhawu ta Polokwane va Tef va Solomon Dale ngome ku vona ku ne mpfula yin'wana tolo ani ni lava ku vutisa MEC Ernest Rachweni na swi tiva ku mapatu lama ma nga mandliwe va nga se fika kambe ni lava vutisa ndhawu ya vona ku kahle ti-engineers leti ti tirhisiwaka ka ku endla mapatu Afrika-Dzonga kumbe a Limpopo ti huma kwihi hi ku onge ti a ti swi twisisi xilo xiya mi va ku mi kha mi popola hi xona lexiya n'wina ti-civil engineers a ni mi va mi kha mi languta mi swi vitana yini level ya terrain ku okay lawani mati ma khuluka ma ya hala hayi ku ne mpfula mi swi vona loko ne mpfula mi swi vona hi michini liya ku vona ku lawani ku voyamile misava yi voyamile la yi te hi engele yo halawani yi te hi engele yo leswi vula ku loko hi nda gondo ra hina ri fane rima hi engele yo hi mhaka ya ku mati ma ta kota ti-engineers onge ta masiku lama ti swi tivi ku na blow loko mo famba hi R71 a xikarhi ka Nobody na Paledi na swi tiva ku lo onha vaaki lava nga fika va aketela laha va hlengeleta mati mana a ma hundi mati ku wa blow ku wa nchumu loko languta mapatu hambi ku ri rero suka a Tef ri ya a Solomon Dale a ri nambu hayi tshika nswakana ya kwini ni vula a ri nambu sa ni swi tivi ku ti-engineers ti dyondza xikolweni xihi va ka yena ti-engineers kumbe mo yivela ntlhanu timinete ntsena a yi se ba awara yan'we a hi mitweneni 0860 sweswi wa n'wina nkarhi lowu ku sukusela sweswi ku fika awara ya 2 Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula sweswo mingisero munghana lona FM komandanisa leti minete tinharhu ntsena yi nga se va awara yan'we hi lowu mingiseri wo sungula i tlhavekile mingiseri hlakani aye minjhani buti minjhani buti wa mina pfukile man ti-engineer ta masiku lama to xava tithulusi leti ta ku tirha yi ka mi fike njhani kwalano mi nga va onhi mavito man a ni ri hi leswi swi vonaka naku loko u va u tirha na munhu loyi a swi kotaka u swi vona ku i tirhise michini u ya xava na wehe i tshama na swona loko se va lava ku qacha endhawini u kuma ku se thulusi na we u na yona se mhaka leyi mi kuma ku mati yo a tshama la mi vulaka koho loko se nkarhi ku munhu a nga poyintela la patwini se swi vula ku yini kwalano hi ku va tsandzeka ku vona terrain leyi mhaka ku loko wo tirha na munhu nkarhi wo swi vona ku ri u pfumisa ku yini daka vekisa ku yini xitina mindzuka wa ha pfumeli ku va daka boyiwe u ya veka xitina na wena kasi loko ku thoriwa a ku langutiwi maphepha ku okay lowa na BSc in civil engineering lo na BSc ya yini a swi langutiwi sweswo swa langutiwa mara
ka baderiwa masiku lawa na metro ya memetri leswaku ya va kumxani cinda loko kuma nkarhi siku rin'wana hi vutisa lava va cancel ni tshemba va na cancel vakulukumba lava ti-engineers va na cancel leyi kumbexani va nga hi byela ni vula ku mapatu ya vo milambu mapatu ya vo ku khuluka mati ehenhla ka wona hileswaku loko mati yo za ya tsemekanya patu swi vula ku a wu ringangi swona swi helile hi ku a wu ta va yi swi vonile ku terrain leyi vulaka lawani ku fanele ku va na xibulowana loko ma ze va tsemakanya patu ma vuyisa sava ndzeni ka patu vhete swi tiva hundangi swona ya ka mahungu ya misava ya awura yan'we president Cyril Ramaphosa va le ku vulavuleni sweswiwani mi ta tsundzuka ku na ntirho wa wu nga koho ekurhuleni social summit ya G20 se va le ku tiseni marito yo pfala eka ntirho wolowo president Matamela Cyril Ramaphosa loko va ka va pfala hina yene ni ya twa mahungu ya misava ya awara yan'we ku lawa hi nga tshembisiwa swona wona hi mani nkosi na Chauke hi twa ku va hi hlayela wona va ku yini hi ndlela leyo suka kwalano ta ri teka riqingho ra wena ka 0860 002543 hi timhaka to toleto na tin'wana leti wena nga na tona mina ni vilerisa hi yaleyo ya ku hikokwalaho ka yini mapatu ya hina ya fanele va milambu ti-engineers mi kwihi hileswaku a mi fanele mi nyuma sweswi loko mi vona mati ma kha ma famba patwini a mi fanele mi nyuma masuvo kumba mi nyuma mani nkosi na tinhlekani ukayelele eka Afrika wa vulavula hi la ku vulavula hi timhaka ta vugevenga lebyiwani corruption se leswiwani i khale swi ri kona a kha swi endleka mara loko munhu a swi vula wa xavisiwa u tshembisiwa no dlawa lero ri hi ku twisisa ka mina kahle vanhu a va fanekele va khongela ngopfu hi ku tiko leriwani ri tikomba ka ri fambisiwa hi Satana hi ku loko mo langutisa swilo leswi nge le ku endlekeni hi leswo ka swi nga ri kahle ntsena ene swi le ku endlekeni masiku hinkwawo kambe mi fika njhani ka ku tiko ra hina ri fambisiwa hi Satana ri fambisiwa hi Satana hi mhaka ya ku ri lava va nga vona varhangeri hi vona va endlaku timhaka ta vugevenga leti lava a va fanekele va hi fambisa ndleleni ya kahle ene va tele palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula sweswo mingisera mugana lona FM xiphemu xa vumbirhi lexi nangonoko xa Afrika wa vulavula khetsile mani nkosi na Chauke ni khetsile swinene na mahungu ya misava ya awara yan'we va ta va yana man'wani mahungu hi awara ya mbirhi ku ta va ku ri vongi n'wamungwana ati Maluleke swi vula ku mi vatwini va University of KwaZulu-Natal UKZN va hlamurile mhaka leya ya mhani Mary Haas ne ku munhu yaloye professor ya ka hina mi swi twi va hlamuli se swi vula ku na ndhawu leya xikaya yi fanele ta hi byela ku hikokwalaho ka yini yi kha yi tsandzeka ku lunghisa pasi ra Brown Mokgotsi loyi a nga tswariwa hi lembe ra 1979 kambe pasi ri ku i wa 1979 a ka ha ta tika a hi mi twi ku mi ri yini kambe ka endzhaku ka loko ni ta va ni kandziyela rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi Budpet na Njindani enhlekani mhaka mapatu ya ti-engineering leti a ni swi tivi swa ku va dyondza kwini xikolo xa koho hi ku no la ku kombisa hi patu ra la ni tshamaka ko ri sehela mara se ri na ti-potholes loko ku na mpfula mati ma tsutsuma ehenhla ka xikontiri masi ya misava xi le hansi ngopfu a ndi swi tivi swa ku ya mahlweni hi ta fambisa ku yini cause xi le hansi so bridge ra koha mati mo tsutsuma kunene loko ku na mpfula kwalaha henhla ku ve mara va ma pfuleleli lama fanelaka ma ndlula hi kona hayi yi lavisiseni mhaka leyi ya ti-engineering leyo yi le ku yi onheleni because budget ya huma rini ya ku yi ta tlhe yi ta endla patu leriya futhi na loko ku ri na ti-potholes ri nga se za ri hela enhlekani Budpet mi nga swi hlayi leswa ti-engineers ha to kumbiwa hi mati ha to kumbiwa mata leswi endliwaka futa mhani swi tivi ku va dyondze kwini vanhu lavawani a ni tivi kumbexana hi ku va dyondzela ku pasa va kota ku kuma ti-degree na ti-BTech teto va kota ku vutomi byi famba byi ya mahlweni a ni tshembi ku ta ha ri kona ti-professor leti a ti dyondzisa vana ku endla swilo swa quality hi ku ma swi vona ku hala ka leswa vutshunguri
loko mi ya lomuya ku consulteni vanhu vo tshama hansi va gugula ku tirha ti-Google na ti-AI sweswiwani both so swi nge lungi va nge lungi va nge swi koti ene xi borhaku that consulting engineer ya kona I tlha teka mali a famba ene a nge he vuyi swi boha va thola un'wanyana se ti va ti ri ku dyisana hi ndlela yaleyo ku ni ta endla hafu swi nga pasi wena I ta vuya munghana I ta endla sweswi ya mali karhi yi famba I sekela fikani bothpeti ni xeweta na muhumelerisi Boterek Chindani na vayingiseri hinkwavo va Afrika va vulavula mhaka ya ku designer bothpeti ingaku ya va karhatanyana leyi ya ti-engineer leyi ma vona mina ni tshama la car center loko mi suka la Douglas Dale police station mi famba hi Witkoppen mi endla nga ku mi ya inani Hanjiwo mu hindza Joskey loko mu huma Joskey mu jamba Roboto loko mi jamba Roboto ndaya kuna xikhobyana xin'wana xi nga kona futhi kona kwalaya bothpeti ndhawu liya loko pfula yi inani ama fambi laha hansi ka inani laha hansi ka xikhobyana lexa hansi ka bridge ma tala ma fika ma nyima henhla laha swa ku na hambi mi famba hi Quantum ni nkarhi wun'wani pfa hi fika ka hafu loko mati ma tele so ni va ni ti vutisa ku ri kahle munhu loyi a nga designer ku endlekeni inkomu bothpeti mi ri na lomu na swi twa sweswo mi swi vulaka I sweswi swimbirhi swo hambana ku na ku sweswo swa koteka ku va ndla li blow-one ma vona na la dihope loko khupukela dihope suka ka hala ka Nkuzana ka Matsila yi khupela a ku ndliwe li blow-one leleya lo mati ko ndleriwa ku timovha ti kota ku hundza kambe mati ma hundza hi le henhla sweswo a swi twi hina hi vula leswi ku ngo va patu hi nawu wa patu ku na nkulumo wan'wana balo ya hi vulavula na hina ka science and technology malembe ndzhaku na ha ri haxa nongonoko wa science na technology a vulavula hi timhaka ta patu ku ri fanele ri hi xi-engineering ve ri I ku tilta ri voyamanyama ku mati ma famba kambe ti-engineers ta sweswi patu reri a mi fanele mi famba ka rona mati mi kha mi ma vona leyi ma va ma ri kwala patwini hi laha hi nga kona ku I va mani lava va dyondzisaka swilo leswi kun'wani ma vona swilo leswi va yima kun'wana yima halaya a kha hlometela xi va xi komba ku misava yi voyame ku fika kwihi yi le ka engele ya njhani hi laha hi ta kota ku vona ku okay patu ri nga tsemeka mati ma nga tsemekanyi le henhla ka patu kambe milambu mapatu yo tala ti-engineers to ku va mani n'wina mi endleriwa ku patu kolomu mi nga koka miganga ka n'wina loko mi ze mi vona ku ndliwa patu tekani xinepe hi vona ku ti-consulting engineers ta ku va mani ku loko se swi ndlisa leswaku mapatu ya hundzuka milambu hi ta ya va vutisa ka va dyondza ka xihi xikolo xa kona a hi tweni n'wana Inhlikani bothpeti lexi aka timhaka ta engineering xi endlaka a ka ha ri na ti-engineer sweswi a ngopfungopfu ka department aka department leyi ndlaku lowu va ku ti-engineer munhu I tala a nge tshama aka field a nge tshama a ndla nchumu lexi va xi tivaku vo tsala ti-submission kwala so in short ni nga ku vo ti tivela theory hi mhaka ku a ku na lava nga ku swilo leswi va swi practice kona hi mhaka ku swilo hinkwaswo swi tekiwe swi yisiwa ka tender system maswona ende lowa wa tendara swo boha a ya kuma ti-engineer leto chipa to ti nga tivi nchumu ende va tlhela va ringeta kwala hambi ku ri ke vo fika va swi kuma leswaku laha ku fita biloho hinkwenu ha swi tiva ku biloho ro durha va ringeteni ka ku seva ku va saleliwa hi mali yo tala va nge aki biloho se masiku hinkwawo nhlamulo I yin'we hi dlawa hi tender system bothpeti na Ncindani kwala mina lexi ni nga xi vona ne hi city of Johannesburg kumbe hi tiko ra hina hi ku angarhela I ku mali yi kona ene switirhisiwa swi kona vo ka va nga swi lavi ku hi korhokela loko mo vona leswi Johannesburg hi ku angarhela yi nga busy hi xiswona bothpeti swa chavisa lero vo ka va nga swi lavi ku hi tirhela ni fike kwalano mina gime
ya loko wa languta xifaniso xa leswi doroba ra Joni kumbe Gauteng yi ti kombaka ku yiwa ku khavisiwile lava fambaka hi R21 hambi ku ri Ben Schoeman Highway va vula sweswo ku ku tsemiwile byasi ku basile aya mkene no nhlekani Nhlekani Buthphethe papa hayi mhaka ya ti-engineers Buthphethe nto lavan'wana va nga vula ku ri a ka ha ri na ti-engineers mi fika njhani ka ku ka ha ri ti-engineers phela va koho vanhu va nga na tona ti-BSc na yini se loko ngomu ka ha ri ti-engineers mi fika njhani but vanhu lava nga na ti-BSc tati vo tala i theory xin'wana lexi endla ku va nga koti ku tirha kahle i mhaka ku ri ti le ka tender system Buthphethe if we can go back ya andzhaku ti-engineers letiwani a ti ri aka mfumo loko a va endla va nga hleketi ku ri va sirha mali a va endla ku ri va pfuna rixaka ende vanhu lava nga mfumo wu nga va teka wu va yisa swikolweni ku va ti-engineers sweswi they are redundant va lo tshama tihofisini because a ni mintirho leyi a va fanele va yisiwa xikolweni hi mfumo ku va ta va ya va yi tirha a va ha ri ku yi tirheni se yi le ka tenders problem yi endla ku ri ku nga tirheki kahle Buthphethe hambi va kha swi vona ku ri no mati lawa ma ta onha issue i ku want to save some money hi faka pocketeni ya hina tender system yo nga onha mara loko nkarhi lowu mapatu a ma endliwa hi nkarhi lowu a khale va ku na public works a va tirha hikuva va swi tiva ku ri i ntirho wa vona wa day in day out mara mhaka tithendara yi nga onha swinene mapatu hinkwako lama nga endliwa mapatu swa if you can check hinkwawo mati ma famba henhla mapatu lama ta hinkwawo loko u ma languta whether ile Giyani kumbe ile kwihi ma famba henhla mati no vula va nga swi voni loko va kha ani ku na kama n'wana ku vula ku patu ri eka ti-design kasi ku design woyi no ti ri ta ka ti-design Buthphethe ne ri designiwa but la fena a endla ani ku na contractor ku na subcontractor na yena yi la ku save mali so better service hi nge yi kumi loko sweswiwa swi nga ha endli hi mfumo state ku fana na khale if you can check mapatu ya khale hi ku a ku endla mfumo a wu endla mapatu va va na ti-engineers ta vona ta government leti humaka ti ya tirha sweswo a ku ri day to day ntirho wa vona mara sweswiwani munhu u na ku save Buthphethe wa swi vo ku laniwani mati ma ta khukhula vanhu yana mara ku no kambe lani ni fanele ni nghenisa bridge lero nghenisa bridge leyiwani ya teka 1 million why ni nga yi tshiki bridge leyiwani a ni loko se mi pfuna se yana yi ta va fambile munhu yaloye Buthphethe vanhu famba hi patu ra kusuka a Polokwane ni ya a TEF ku na ndhawu yin'wana la nobody ne wa khukhuriwa la wa famba la Buthphethe movha wa famba hi mati lama hina ma tsemakanyaka laha entiyisi ku ri engineers a ku ri na ti-engineers a swi endle bridge laya yikulu leyi kota ku mati lama ma fambisa sweswiya ma henda patu leri a Solomon Dale ndhaku leyi nemetweni tendara Buthphethe ti onhe ngopfu ti onhe kambe tithendara ti fika ti onha njhani hi ku a ni ri ku ndiwa design makwavo loko ndiwa design yi komba ku la switandisa leswi ivi loko ve ku fanele ku va na biloho rero ri vekeriwa na loko ndiwa mpimanyeto wa patu rero ku ndiwa mpimanyeto ka ku hoxiwe na biloho rero Buthphethe ni na ku mi nyika example ne ku ze ku nga va na lembe rin'wana aka tiko rin'wana ku hala ka hina ni to ka ni nga ri voni hi vito la ku nga va na ti-design ta ti va rini tiyindlu leti nyikaku RDP ti-RDP sweswi ya kumeka loko se ministara MEC ya fene a ya pfula ku i nhova swi designiwile ku akiwa dokodela Masana va yi tiva xitori xexo nemetweni hlayisekani inspection Buthphethe ne ti nga va kona designer hinkwaswo sweswiwani but ku hamulaya va inspector because va nyikiwe mali ku ri no i nga zi inspector wena teka mali leyiwani so sweswiwani vanhu va nga va ri kona lava nga capable na ku endla swilo
but the issue of money ku no u nga inspect leswa kumbe a swi inspector ku swi wrong va ku mara loko teka mali 1 million mara ta ku nyika 500,000 tika swilo swani u ta teka the way tiko ra hina ri nga borisa swona va ha languti ku no at the end of the day nemetwe bot siku rin'wana wa ka voneka ta ho jomela kwalaya nemetwe inkombo to mina cancel 0860 002543 minga ravali shani munghana lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandle ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya munghana lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi munghana lonene FM makombandlela yin'wana mhaka hi yaliya hi kha hi vulavula yona mi ri yini hi vuhleri kumbe hi vumbhoni lebyi nge le ku tisiweni hi tatana Brown Mokgotsi n'we mi nga swi landzelerisa kahle Brown Mokgotsi i n'wamabindzu wa yini hikuva i swin'wana swa leswi a ni swi kumangi mina no tiva ku n'wamabindzu kambe ni lava ku tiva ku n'wamabindzu wa yini n'we mi nga va ku mi kota ku swi landzelerisa swi na nkoka ku hi kota ku hi swi twa ku endleka yini kambe ke a hi amukeleni un'wana hi loyi nhlekani Kalanga papa xikulukumba hi nduma bena ne a khensa ni la ku hlamula hi ku kongoma ka leyi va la ku yona ti-engineering mitirhi ku ri mina an engineering ni tirhi ngopfu na vanhu lava emapatwini swinene ku fikila ni nga tshika ntirho lowu a ni tirha wona ne wo rheyila mina ni tirha drive a yi tirha swa tidipara ka thendara ya loyi a ni tirha ka yena loko ni ku ni tirha hi ndlela leyo swi fikelela ni nga tshembeka leswi a ni ti hlayise swona kwalaho hi ku ya entirhweni ni nga yi veka swona mina ntirho wa mina a ku ri driving mara loyi ni nga nyikiwa wona a ku ri luwa wa maribye ma vona maribye lava ni tivaka hi leswa maribye swi nga lava va swi vulavula na mami swi ngete xikalavito ni fikelela ni nga rhumiwa ku ri se a ni ya submita maphepha loko ku ri na thendara yo karhi mara kona Kalanga mi yingiseri kahle ya so laya thendara ya yi nyikiwa munhu loyi a nga submita ene la nga submita hi ndlela leyi vona va lava ku yona because vanhu lava va tiva ku tirha Kalanga minkarhi yo tala a va nyikiwi tirho la tikweni ra yena and then loko a kumi thendara andaka sweswo u suka a ya lava vanhu lava yena a nga ta ku wa va trainer or lava a va tiva ku ri lava ku ta va endla swo fana CK xikombiso hi mina ne bridge loko ri endliwa Kalanga ku na laya ku vekeliwa ku maribye na ku vona lava masayitini ma bridge lemiya loko ku vekeliwa maribye lamaya a ku lavi munhu la nga na vutivi bya swilo leswi ya xikombiso mina ni vulavula hi mina loyi ni ya endlisiwa CK mani nga swi tivi xilo xa njhani ntirho lowa ni wu tirha mina loko ni ri kaya i ntirho wo endla maribye mara ku nga ri hi ndlela liya no decorate swin'wana hi maribye ni ya endla CK hikuva se ni fosteliwa ku ri ni fanele ku endliwa yini ku ta pfaliwa loyi a tiva ku tirho wo tirhisa maribye laya ma fanele ku ma tirha kona a bridges a ku la ku tirhisiwa ndzi vona ku ri laha maribye lama laha ni ya ku ni ya tirhela kona hi le tikweni ra hala ka hina va swi tiva ku mina sweswo a ndzi tshama ni tirha swona ni tirha ku endla swin'wana swo hambana na leswiya swi le mabridgini hi maribye ni veta Kalanga ni veta ni tibyela hansi na leswi ni vulavulaka ni vulavula ni le xilungwini sweswi ni nga la ni humile ka swona se ntirho wa hina la tikweni ra South Africa u salele ndzhaku ku ri u famba kahle mali yi tele mara a yi ka lava va tiva ku tirha vanhu lava tiva ku tirha vo tshama Kalanga mina ni ta ku ri mo ni byela van'wana ni ri danki Kalanga inkombo to mina khensa swinene 0860 kulo sala timinete tinharhu ya ka mahungu ya misava ya twa ku mahungu ya misava ya awara ya mbirhi ya ta va yimise kwini nangona ko eAfrica wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM mi nga rivali ku ri tindlela hinkwato ti kongoma a Nasrec Nasrec la swilo hinkwaswo swi endleka ku koho miyingiseri wa mina loko kha ku langutiwaka timhaka ta ntirho lowu nga koho wa ntirho lowu nga koho wa timhaka ta nhlengeletano ya G20 leyi nga ta va kona ku hela loko ka vhiki a hi tweneni loyi nhlekani ku na munhu la 0860 inongona ka Africa wa vulavula inhlekani minjhani Kalanga epfokele minjhani buti pfukile mo a khensa a no swi tiva ngopfu leswa tithendara mara a no la ku kombisa nyana swin'wanyana ku na titenda ku na patu rin'wana ri nge le ku endliweni ra pavement hala ka hina so patu leri loko ri ku endliweni
a ku na swibirijana ku pfaleteliwa swibirijana ende mati ma suka ka point A ma ka point B mavo mhaka leyi kumeka yi kha yi vava ngopfu yaleyo and so already ku cheliwe na loko mo ku mati ya suka ka point A ya ka point B vula ni kahle mi vula ku yini ani vhele mati ma fane ma suka ko karhi ma ya ko karhi a hi so se n'wina kahle kahle leswi mi vulaka swona mi ri yini sweswi khalanga laha ma fane ma famba ma ya kona a hi ndlela yin'wana ma ha ri ku ma fika ma ba reverse ma vuya vanhu mavona leswi vulaka ku laha ku fanele ku ri na swibirijani a swa handliwangi swi pfariwile and lexi ni borhaku swi tisiwile swibirijana swintshwa swi rhwariwe swi tlhela swi tlhela laha ku pfariwile ku swi tlheri swi ya kwihi ku swi tiveni na namuntlha na sweswi mavona loko mo ku swibirijani swi rhwariwe swi tlhela swi tlhela mbula yini a ni biriji ro ndliwa kwala swibirijana ku titiraka yi rhwe swibirijana yi fika yi ku swi swi chicha ku va ta faka laya va nga swibirijani mula tiphayiphi swibirijani mula tiphayiphi swibirijana swinene swi kole swo ndliwa hi tisemende leswiya va swi hoxenyana tisimbi phakaka na swi vo na swi vo sweswiya swa ndzenge swo suningeta kunene swa ndzenge swo suningetiwa kunene swi ndlelo xilebe ivi swi kota ku vekeriwa swi tisiwe hi tiraka yikulu yi fika yi chicha tisayizi to hambanahambana mara loko no mi byela ka yona tendara yaleyo ku fiki ku tirha munhu ku tirhile 8 i 4 hala 4 le which means is 8 leswin'wana hinkwaswo swi tale na nhova swi tlhela swi tlhela heva hayi ti-engineers se sweswiwani ku na xiphiqo xa mati khalanga mina laha ni nga maka kona ni yo maka matini sweswi a ni fane ni rimile xi fiki xi pfaliwa kwa ni nga tshama kona mati lawa ma pfuma ndhawu yo huma ma jika ma vuya haleno ni fanele ku rimaku kona ni ta kuma swakudya swa vana se hi le ndhopeni va ngopfu khalanga a ni mi xisi nemetwe la cancer sen i tlhelo rin'wana leri ra mhaka leri hina leswi swin'wana hi nga lo ringeta hi swona lowu ndhawu ku ne mpfula mati ya khuluka mapatwini ani mati ya khuluka mapatwini xivutiso ku ti-engineers i va mani kambe hi twene nhlokomhaka ta mahungu a hi vulavuli hi swo ntsena na timhaka letiya ta vumbhoni lebyi nga le ku nyikiweni hi tatana Brown Mokgotsi na hi laha tatana Cedric Nkabinde va nga nyika vumbhoni ha koho na timhaka ta G20 sweswo hi leswi hi lavaka ku twa ku mi angula kwini ka swona kambe sweswi hi ya ka vonge n'wana tima no like hi twa ku mahungu ya misava ya awara ya mbirhi ya ta va ya yimise ku yini ya vonge ukayelele eka Afrika wa vulavula sweswi ku ya vulavuriwa hi swa voluthuli loko swi kumekile ti-interest ta tiko i yini vo lava ku va na ti-project ti sunguriwaka hayi hi na case ya Lithuli yi lava 35 million and a yi nga to vuyisela nchumu a swi nga ta pfuna nchumu na lava nga dlayi yena a va ha ri kona ka ha ri ha ko swa vatukulu va vona so hi leswi tiko ra hina ri nga fika kona mara hambi va nga ha ri kona a ni ngo vatukulu va yena va fanele va tiva ku lexi nga dlaya kokwani i yini a hi swona va ta swi tiva ta mani hi ku ntukulu wa mudlayiwa u sele na ntukulu wa mudlayi ene loko swi endleka a va nga swi beburiwa i mana nga na ntiyiso a nga ta swi tiva kwalano palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula Kenselemani n'wam'wanati bonge n'wam'wanati Malexi Sibonge Kensel swinene mahungu ya misava lawa ya nga ta teka xifaniso xexo hi awara ya mbirhi nhlekani lowu wa Xikwembu kambe ke sweswi a hi mahlweni hi twa wehe mingiseri ni kombela kongoma hi nghena makeni swi tikomba ku ri na vanhu vo tala ngopfu va lava ku hoxa xandla laha hi teri timhaka ti tele tatana Brown Mokgotsi va kha va nyika vumbhoni na namuntlha ve le ka swakudya na nhlekani mi vone yini ka sweswo leswo tatana Nkabinde na vo va nyike vumbhoni tolo mi vone yini ka swoho timhaka leti ta ku vanhu va hemba va ku va dyondze leswi va nga dyondzangi swona ke swi vula yini sweswiwani tatana Mokgotsi vona va vulavula hi ku va ndzawulo ya xikaya yi ta fanele yi hlamula na swi tiva swo boha va le ku landzeleriseni hi ku va University of KZN va hlamurile hi timhaka ta manana Meredi Haas na ku byela ku nga ri khale mi ta twa nhlamulo yo huma ka ndzawulo ya xikaya mayelana na swihehlo leswi tisiwaka hi tatana Brown Mokgotsi swa ku vo a va tswariwangi hi lembe rona leri nga pasini naswo va le ku ringeteni matshalatshala hinkwawo ku va ku cinciwa a swi le ku kotekeni hayi Afrika-Dzonga hayi i vani amukela mingiseri loyi nhlekani aye ntondolova mi pfukela papa hi pfukile nga wona hi pfukela khensa swinene ku mi bela riqingho mani mi ri yini n'we moli ku swi havava ni nga heti nkarhi ni khumbele ya
ya engineers le yeah hi ku na mina ni engineer Khalanga okay and I'm registered na council engineering council of South Africa so leswi nga kona Khalanga a hi la leswi va ni nga swi vona mina engineers are highly trained technical professionals and vana ethics like we uphold like ethics ndlela ya right leswi nga kona hi lexi sweswiwani mi ta swi twa loko nxo ma swi twa loko mi kha mi famba ka lo a ni le ka construction ni le ka construction and then you ask yourself lo mi landzelerisa mi cheka ku okay munhu loyi ni le ka construction i heta hi construction company construction is a very complex industry Khalanga swi lava even no loko i ri an engineer highly trained i fanele i kuma vanhu lava nga highly trained like you to carry out the construction site must do a construction project very very complex so that's why loko munhu langutisa sweswiwani sorry it's because loko munhu lang tender system ya is a problem sweswiwani ku ya munhu after ku a register company a swi nghena ka construction ni nge chawu ku vula is true mi ta kuma munhu ya I kuma that construction tender ivi a endla yini a ya hire vanhu lava nga ri ki na vuswikoti Khalanga I'm telling you a civil engineer yes I'm an engineer but I'm not a civil engineer I'm telling you a civil engineer Khalanga a nga ta designer bridge ri pfukariwa mundzuku loyi a nga nghena university a register na engineering council leyi regulataka engineering professional South Africa a designer bridge mundzuku yi fika yini I believe sweswo Khalanga I'm telling you so a hi tshikeni leswo kholwa na ka mu nga kholi a hi kongomeni loko mina ni tisa xivilelo lexi ni xi tise hi mhaka ku magondzo ya Afrika-Dzonga yo tala ngopfungopfu lama ma endliwaka ka provincial na local level a swi talangi ngopfu loko mi ya ka leswi swi khumbaka va Sanral na yinini kambe loko mi languta laman'wana i milambu mati ya famba kwala ndzeni ka mapatu na tolo kunene ni vone rin'wana patu mati ma famba ka rona se swi vula ku i mani a nga ndangi ku yini kwalano loko mo landzelerisa Khalanga lo mi nyika homework leyi mabridge ma vulavula ku hi wona mi ya ma cheka ku nga ri blow ku nga ri a ni vuli blow patu ya na ro patu ra mo landzelerisa i mani a nga ri signela ni ka na authority ya ku a ri right mi la swi vona a hi yona engineer leyi nga is not an engineer lo enge because this profession ya hijack-iwile Khalanga vanhu va ti vitana ku engineers va nga ti engineers so loko mo ya mi drilla down Khalanga ta swi vona ku there is a yi signiwanga hi engineer professional munhu yaloye a nga na degree engineering se sweswiwani n'wina mi nga a registered engineer mi nga ka council matitwele ya n'wehe tanihi council hi why I mean tanihi ti-engineers kulobye mi titwa njhani loko namuntlha sweswi mi le ku pendiweni pende yin'we hi mhaka ya ku hi le ku voneni viyada la mapatwini Khalanga sweswiwani engineering council of South Africa yi le ku mekeni sure ku swilo sweswo ya swi rectify because any person loyi a endlaka engineering work Khalanga i fanele a va registered starting from 2026 loko u kuma Khalanga i yile laha ka construction site i clinica i khome na maphepha ya ti-drone na yi nga ri registered engineer yi ta khomiwa Khalanga because they are coming very hard exercises because of swilo swo nga ku swi vulavuleni everywhere if you are an engineer i kha endla engineering work i fanele va registered na X otherwise yi ta rosa Khalanga loko swi endleni sweswo from 2026 se nkama lowun'wani a wu wisa mali tanihi tiko ra Afrika-Dzonga hi ka endla mapatu ya milambu ni nge swi veki swisona sweswo Khalanga i ku ne leswi nga kona i ku profession leyi yi hijack-iwile Khalanga hi vanhu lava tirhisana everywhere hambi ko va tikhampani tin'wana na tin'wana like ne loko so ni nge swi vula ku na swi vona swo tala Khalanga loko ma ku yi designiwile xilo hambi u nga ri bridge ni Khalanga mina ni mechanical ni nga ku designiwile xilo Khalanga xi fanele xi ya khoma vutomi bya vanhu loko mi fika a sayinile munhu laha ku this one xi ta pasa mi fika mi xi langusa mi swi vona ku ya laha ni kota va na problem hikuva loko mi nghena le hansi mi swona a ngo va na yona qualification yalo mara i ti vitana the wet engineer i problem yi kwalani Khalanga nemetweni munhu un'wana so nemetweni hayi ni khenseni kondolo khansa mina but 0860002543 nangona ku Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM Komandlela inhlekani I am Johnny epfokeli boto minjani
Mpukela and komple ku xikala vito enkombo to mina ni un'wana wa ti-engineer ni twa nga ku topic lewa ile kusona mina ngopfu na khensa swinene boto wa mina mani loko ni mi tlhaveli ni ze ni tlhava engineer hi yoxe yi tlakuka hiko hayikho yimani ya swi hlamula swi leswi ni khovele ntani ni basala ku ni nga mi kavanyeti yimani ni hundzisa leswi okay ya rixaka leyi Afrika wa vulavula ayamkeleni mingiserelo ni ngiseni khesile swinene lomu ni khomerini ku va ni mi hlwerisile kambe a hi vulavuleni mi ri ku endleka yini khensa mina botpet inkombo a na la ku sungula la ka leswi va swi vitanaka talent pool more especially ka engineering loko mo languta South Africa in'wana ya matiko lama mi kumaka matiko mo fana vo Saudi Arabia New Zealand Australia yi ta teka vanhu va ya va tirha kwale hikwalaho ka vuswikoti lebyi byi nga kona more especially ka engineering a tikweni ra hina so a hi ntiyiso leswaku South Africa yona hi yoxe a yi na ti-engineer leti nga competent lava swi vulaku hi lavo vo ka va nga ri kona eka industry leyi i industry leyi nga na ti-challenges to tala more especially loko swi ta ka construction ya ti-project ti-engineer to tala ti tirha as consulting engineer most especially hikwalaho ka responsibility leyi taku na ku va mirha na ti-project na ti-challenges leti taku na marhanelo ya ti-project ka ti-municipality na le ka government in terms ya yini na hi ku ta va ku ri na budget leyi nga vekiwa ku ri no ku fanele ku akiwa gondzo ro karhi mi kuma ku ri no na lava nga nyiketa that contract va langutela swin'wana ndzhaku ka swona so ti-engineer ta ti humesa more especially on the construction part of it va ta endla design board pad and then the design va yi endlile and then approve yi signiwa off and then ku na phepha leri vitaniwa quality management plan leri ri nga phepha leri ri lawulaka hi munhu loyi vitanaka project manager munhu loyi a nga khoma project yaleyo right so project quality plan yi va yi ri na leswi va swi vitanaka ti-holding points leswi nge mi nga yisi ntirho mahlweni leswi nga se sign off kumbe nga se check masibona so loko ni ri engineer ku ri mina ni nga design ni ta va ni ri na fee ya mina yo ni designini va nyikaka mali ya mina na hakela ni submita ka municipality va yi accepta design yaleyo then hi fanele hi ndleni hi teka mhaka ya construction every time loko ni ya sitini ni fika ni sign off any holding point ku na mali yo karhi leyi ni chargaka as a consulting engineer mantlekesa se sweswo swi va swi ri kwini swi va swi ri ka quality plan leyi nga tshama na project manager se loko ti-holding point tete ti tsandzeka ku va ti signiwa off swi vula ku ri project manager a yi endlangi ntirho wa yona a swi vuli ku engineer a endlangi ntirho wa yona because yona va consult when yi fanele yi vitaniwa hi project manager ku ri fike ka xiphemu xo karhi tana ni ta ku ndlani u ta cheka ntirho so mi kuma ku ri ti-project manager na ti-site supervisor ta hundza hi mhaka nkarhi no ti lava ku claima mali na swo karhi ti hindza ti-holding point letiya mi kuma ku ri ti va ti ri key ka madizayinelo ya mapatu more especially loko swi ta ka ti-calvete leti chanelaka mati depending ka ti-levels ka nkarhi wa kwini ka sayiti rini na yini na yini mantisisa so loko mo kuma calvete yaleyo fanele ka position lewa loko va yi vekela va nga yi vitani engineer ku no hi veka position lewa va yi veka position ya wrong swi vula ku ri engineer ntirho wa yona ya wu tirhanga a yi nyikiwangi chance yo yi tirha masivona and mi le ku tiseni xifaniso xa kahle ngopfu hi ku hi laha xiphiqo xi fikaka xi va koho xa ku patu ri dizayiniwini se loko ri endliwa ri hundzuka nambu ku va ka ku endleka yini ku va ka ku hambanisiwa yini kwalano ku va ku endliwa yini ku dyiwa mali ya ku va vitana engineer leyiwani ni vulavulaka na yona ku yi ta pasisa holding point leyiwani va ya mahlweni kumbe ku endleka yini I think competition leyi nga kona more especially ka ndhawu ya ti-tender kumbe ka field ya le tender leswi nga ta swi vula hi swona yi le henhla ngopfu ku na tikhampani to tala leti nga ku bideni ka ndhawu ya tendara mantwisisa then sweswo swi endla yini swi endla ku vanhu vo tala loko va bida for specific tender va tikuma va kha va bidela hansi and then sweswo loko va bidela hansi va ya va realize loko project yi famba ku ri no mali leyi mina ni nga kombela yona ku va ni heta project leyiwa i yitsongo but va endle sweswo mhaka va lava ku wina tender yo kala no kala ka mintirho loko va ri ka consulting mantwisisa so ku va va tlula the quality management plan i plan yin'wana ya vona yo vandla profit va tikuma va nga tirhelangi mahala so
I believe ku problem leyi nga kona yi sungula kwale ka procurement whereby va teka price va yi endla one of the criteria leti ti fanele ti endla ntirho before vona va languta material, labor and other things related na ntirho lowu fanele wu endlaka until loko mi twisisa about ni mitwa kahle hi marito man'wani loko se va kha va teka xiboho xa ku ta tirha khampani leyi va kha va langutana ku yi kumbe va nga ndangi vona xifaniso nyana xa ku okay mi swi vitana hi feasibility study nyana xa ku komba ku project leyi yona roughly yi nga fambisa leswiwani ku tlula loko o lava ku bindula a nga bindula 5% kumbe 10% swi va swi nga ri kona. Feasibility study yona mi nga kuma ku yi va yi endliwile right mara loko feasibility study yi endliwile loko yi nga va endliwe maybe 5 years ago. Oh yeah. So loko say now it's 2020 tshembise vanhu va ka mgongoma epatu i 2020 va tshembise patu now it's 2025 in a budget. We don't go back at feasibility study there to say no feasibility study ite ku laveka 5 million. So what I check inflation yi ende yini 5 million yeah. Say ikhalanda ku yaya awada tender imali ya 2020 hi 2025 mantu se ka munhu loyi anga bida ahansi na yena mayivo ene ku veni hiyo se swi vula ku hiso swi ndlaku ku sweswi ku va na ku vanhu va tsutsuma tikontraka ta vona va tsutsuma ti-project va ku munhu nyamalalini i ntiyiso botpet ti-tender board to tala ka ti-government a ti dominate hi vanhu lava nga na ti-skill ka ntirho lowu fanele wu endliwaka Nemetri botome ni khensile swinene tlhelo leri mi nga ta na rona makwavo a khensa swinene makwavo khensa mina botpet enko 0860002543 un'wana iri yane entiyisi na mina vula tani ri yane a amukeli n'wana mi ngisirilo inhlekani hi mi amukerile ka Munghana Lonene FM inhlekani aye botome va tsumbulelani la ku ta hi kona botpet vani be vani tlatsalata vanhu veka hasano chava no dropa ku va telani lava ku ta hi kona ku ri a hoka hi nga ri na vuswikoti swa ti-engineer problem i ku ri lava bitaku ti-tendera teto hi vona va nga endleki swona ni na vanhu vambirhi kumbe vanharhu va nga ka engineer laha tolo ni nga endla hi kun'wanyana ku yo hubya hi mati ni nga teka riqingho ni va fonela hikuva ni va vone va kha va tirha kwalaha as ti-engineer ni ku kasi leswi a mi tikomba mi kha mi popola la a mi popola yini va ni byela kwala i nga kona a ku fanele ku ri na bridge ni nga ku nyika na schedule xa kona lexi hi nga xi endla kwala ni ku fanele ku va na bridge n'wa tikontraktara wa kona a ala ku hayi a hi na nkarhi wa swoswo swi va ta sala va swi vona hi laha hi nga fika kona botpet ka tikontraka loko ni hindza botpet ni na ta hindza ni hlamula xivutiso xa n'wana lexi se ku nga celecele ku hi vutisa ku ri brown yini hi ku ya hi n'wina miri brown i n'wamabindzu se ni lava ku tiva ku xavisa yini hayi ku nga ri Munghana Lonene na muhaxi wa Munghana Lonene ku ri mina kwala ni nga kona brown i n'wamabindzu hi mugodi lowu ka wu nga ri nawini nemetweni ni gimeta kwala I can't 0860002543 ndakalexi inongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene kwala sati mineta nhungu ntsena hi huma hi lebyi yo a amkeleni loyi mingisari nhlekani hi mi amukeleli ka Munghana Lonene FM nhlekani nhlekani botpet aye botomi ku mfukile ni straight mo ni tlhela tlhandlekela kun'wana ni engineer a nga fika a swi tlhantlha kahle loko mu-engineer a fika a ku swo karhi a swi endlangi swona ka project ku ri project yihi kumbe yihi a ku mi fanele mi tlhantlha loko va languta ti-cost ta ku tlhantlha i 1 million ene va nge yi kuma leleyo endzhaku va nyika engineer mali kumbe coco kumbe ku diza a sayina a pasisa swi hundza swi ya mahlweni swi tlhela swi jika swi vuya swi ta va luma vona vinyi va tikontraka tlhela swi luma na engineer va chava ku hlamuseta ku hikokwalaho ka yini swi fike laha swi nga fika kona
swi vula loko swi jika swi va luma hi loko ndleke yini la hi loko swi tikombile ku swi swon'wana swi nga tiyangi kumbe swi swon'wana swi ndliwangi swona se ku endleka yini ti va luma njhani va khomiwa ku lamiwa mali ku endleka yini ku na laha un'wana na un'wana u lava ku tiyimelela leswi va ngo u lava ku va off the hook ivi a ku hayi mucontractara concrete a yi mikisongi swona un'wana va lebe va tsana ti-result va ku hina hi endli swona ko lumbetaniwa mara swi fikela laha ka ku se swa phemekela kumbe loko ku ri i damu ra khireka ra fayeka loko ku i patu ku va na damu sweswi nga swi vekisa swona kumbe slope a xi vangi hi ndlela yeleyo kumbe ku compromise material as engineer u pfumeleni a teka mali ene leya damu ya xilopu ku nga compromise wa material kumbe ku tsandzeka ka ku va ku tsandzeka hi ku xilopu loko xi nga ndliwangi swona mati ta yima ndeka pata so hi swona sweswo ku va ku tsandzeki an artisan loyi a tirhaka kwalaho ti nga measurement ti nga n'wi ba nkarhi wun'wanyana ivi nkarhi wun'wana na swin'wana loko a nge ku ri patu xikombiso leswi compaction a yi endliwangi swona ematshan'wini va ku a fanele va tika 96 mode ashto hi unit ya DCP ya compaction loko va nga yi fikelelangi mu-engineer u fanele kha ku mi a ni pfumeli ku mi tlhe mi compacta futhi mi tlhandlekela mi fanele mi susa mi cela hinkwako for this 20 meters or 50 meters or 100 meters mi yi pupula mi tlhela mi stabilizer the material whether G5 or G6 swi ya hi specification xa engineer kumbe mi tlhela mi stabilizer hi cement loko va languta ku i tirho wo leha ku tlhela kwalaho va ri hayi mani a hi pfumeleni kwala hi kume 90 mode exto unit ya compaction or ya DCP ivi va ku okay khoma la ivi a teka va hina ivi loko se mpfula yina famba tiraka ri mbombomela ri bodlomela ivi va sungula ku languta va lava ti-point hayi hi aki ka wetland hi ku endluli leswi na leswi hi swo ku lawa lexi fanele ku xi blamiwa ku un'wana na un'wana a tikuma a ri hanandzu mara va kha va swi tiva ku endlekile ku sunguleni nemetweni enkombo ta mina 0860 002 wa matwa matimba ya Afrika vulavula ya laha matimba ya Afrika vulavula hi swo loko pfuka vanhu ku ri vinyi va swoho vo nghena va vulavula va ku yoyo sweswo swi nge endli lawani slope xi va xi nga ri xona swi kutaniya n'we miriye nhlekani nhlekani botbat aye papa hlayisekile kwala deep blue kwala ka G20 aye but me ni la ku nghenelela ya Brown Mokgotsi ya le ya botbat kahle ku tlangiwa hi nhlengeletano kahle ntiyiso ba loyi a nga na wona hi vonelo ra mehe mi fike njhani ka ku ntiyiso a nga na wona tatana Brown Mokgotsi ni nge ngheni botbat ni ta nyika vumbhoni mi ni correcta mundzuku ni vuya hi xin'wana xitori kahle endlela hikwaa ku ri ku tota van'wani thyaka ku kahle commission leyi nga vi na direction ku hi yena xivangelo lexi xi za ku ni fikelela ka mhaka yaleyo loko mo mi nyika vumbhoni xitori xa n'wina ku a xi hanyi botbat number 1 address ya Mkhwana za yona leyi a la ku vika yona number 2 nkulukumba loyi a nga khoma le Natala loyi wa KwaZulu o fela ku a ri xikolweni a dyondzela swo karhi so hi matshalatshala ku a ku baja botbat ba loyi a nga na ntiyiso na swini kambe loko ku ri ku a nga na ntiyiso hikokwalaho wena ma nga n'wi yimisi hi ku vona ka n'wina kahle a ni tivi ku why va n'wi nyika stand nkarhi wo leha so hi ku kahle na ti hisa kwala ka mhaka ya movha ya yena kahle botbat na movha leya kahle xitori xa yona a xi kona se vo va na ku matimbana vo hi nge ri ka vo hi va fowunela hi ku nkulukumba lowu hi moxela nkarhi mo n'wi humesa hi ku kun'wana u ya ti rivala karhi a nyika vumbhoni ku hi ye mani kahle a ni ngo i ri swin'wana swi vangana hi ku ntirho lowu a tirhaku woho hi wo n'wi fikisaka ka xiyimo lexiya botbat vanhu lava ya na kwala ni nga koho kwala Diepkloof la va koho lava a va tirhela state hi ndlela leya ya ku loko ni ri na yehe no vulavula hi swo karhi swa ku ya roba movha leta mali
wa yisa vumbhoni a va teki vumbhoni bya ku kala byi nga ri kona hi mhaka ya yini u hola hi information leyi a nyiketaku va xiphorisa se yehe laya kahle o ti createla xivala ku a kota ku vhika mhaka kahle va tivana na ba loyi a nga le Kgoshimamphuru se ye o la ku pfinganya direction ya vulavisisi ku kahle ku tola van'wani thyaka ene xin'wana botsoti before mi famba ni ti vonile namuntlha ku na xiphorisa la South Africa a va khomisana na la mimolweni lava Diepkloof Square loko vo khoma tani hambi G20 fambeni a hi nga khensa ngopfu hi hlayisekini Botsotsi Namitweli boto mina khensa swinene danke inkomo hi sweswo swi mingisela Munghana Lonene FM leswi hi nga ta ku na hina hi la ku vona sweswo ku ku fanele ku va tani ku ya ku yini ku fanele ku va tani ku ya ku swa va tatana Brown Mokgotsi I tivi hina hi ta twa n'wina hi ndlela yaleyo kambe very prime minister wa le India Modi va ta va ri kona ka G20 se swi vula ku hayi vambirhi vanharhu va ta va ri kona loko Modi ya ri kona Macron a ri kona sweswi ku na nhlengeletano ya EU na vatirhi va Afrika-Dzonga swin'wana swa leswi nga kona se swin'wana swa matirho leyi maAfrika-Dzonga n'weng mi rhumaka famba mi ya yimela kahle wa mukombela famba mi ya yimela kahle mi vona leswaku Afrika-Dzonga ri huma na xa n'wanchumu eka nhlengeletano leyi ya G20 hi ndlela yaleyo leswi swi nga vuli ku mina na n'wina loko hi ya hlangana mindzuku hi va hi nga swi tivi ku hi lavula hi yini ku ya emahlweni hi ndlela yoyoleyo a hi gimeteni kwala a hi gimeteni ka mana nhlekani lonene mi tiphina hi ku yingisela Munghana Lonene FM nangona ko dzuma na mina wa landzela hi rito ra Mchangani handle ka sweswo mina na n'wina hi ta hlangana sweswi ku nga ri khale ka nangona ko Afrika wa vulavula hi ta va hi kha hi mi tisela wona tweet kusuka studio 1 hi le Masingita Mall again sweswo swa rini mundzuku kwala ka Munghana Lonene FM hlayisekani tata sweswi nkarhi wa mahungu ya misava na Sesibongi n'wanati Maluleke yabongi eJohannesburg Thembisa Alex Nasowethu kuya kwala Kagiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Makombandlela